već kao načina prevoza kroz Beograd. Sve veći broj biciklista u glavnom gradu, a većina se žali na loše uslove za vožnju. Postoje biciklističke staze, ali vožnja na ulicama je opasna. Saobraćaj i ovi vozači ne poštuju biciklisti uopšte. U ovom Beogradu su još i dobri uslovi, ali po centru grada su baš loši. Visoki su trotoari, su više gužva velika u saobraćaju. Hvale stazu, s tim što evo sad u zadnje vreme imamo problema s ovim bedemima koji su ostali ovde kao odbrana od poplava, međutim i to je rešena stvar. Bilo bi lepo kada bi se gradski saobraćaj povezao za biciklističke staze, da mogu bicikle se prebace autobusima na različite destinacije. U Holandiji, međutim, na 17 miliona ljudi ima 19 miliona bicikala i svakodnevno se koriste kao prevozno sredstvo. Ambasador Laurent Louis Tokvis kaže da je upravo vožnja bicikla jedno od rešenja za nedostatak parkinga u Beogradu. Bicikl nije samo za sport, već se može koristiti na dnevnoj bazi i to je dobar način prevoza. Povećanje broja biciklista u Beogradu tokom vremena bi podstaklo gradske vlasti da stvore bolju infrastrukturu za bicikliste. U subotu od 4 popodne biciklisti u narandžastom će proći od Trga Republike do Savamale. Pozvani su svi Beograđani, odrasli i deca, od kojih će 3 u najkreativnijoj odevnoj kombinaciji narandžaste boje biti nagrađeni sa po jednim art biciklom. Lidija Janković,